Ditlhopha tseo di ne di tshamekile maleka a nno setlhopha mo metshamekong e mebedi mme a re bone matlhasedi a motshameko o. Ra helletsa motshameko ka lebaka la injury bona Benson Mangolo Dunga o mata ke batho a batsa go bankeng a tshotsa sengwe se se monate mo maotong a gagwe a ba re wash a dira jalo ya ntlha ya Galaxy go ka busa Jwaneng Galaxy mo motshamekong ga na le chichima a isa ditebogo go mo le ga le thibo se go rogile leinanyane at the captain Thabo a ba ya tlanya le letlo wa thibo a jersey number 7 pere bolo ta dira jersey number 2 a ba e ba go thoko ga dikota feta go thoko. Congratulations to the supporters, the players, the management of the club. I think this was one of those matches that one would maybe say it was more like a nerve-wracking encounter. You trying your best to get a goal. It's not easy, but I'm very happy with what happened today. I think we started with a different system. We had to change the system once again to try and get a goal. And I'm very proud of the guys because I think when we changed the system, they adapted so well into the system that we wanted to do. And this is exactly what we wanted. We wanted to score a goal, settle as quick as possible. I'm happy that we managed to get a goal. I really wanted us to win it within 90 minutes, but it was not meant to be. We had to go to penalties, but I'm very proud of them. I think they have done well. Rense re le mo go tseo tsa metshameko ya CAF mothusa mokatisi wa setlhopha sa Orapa United Gadimantiso a re setlhopha seo se ipaakanyeditse motshameko wa sone wa kamoso wa tikologo ya bobedi ya African Confederations Cup kgatlhanong le sa Foresters sa kwa the Seychelles. Tiso o boleletse phutego ya bobegedikgang mo gaborone gore setlhopha seo se ntse se baakanya diphoso tsa motshameko wa ntlha o neng o tshamekelwa kwa lehatsheng la Mauritius mo bekeng e fetileng. A re utlwe pego ka kgomotso sefako ana le pako setereke. Sethopa sa those Terriers tsena mo motshamekong o se sa tswa go tshameka malekano sethopa le Foresters FC go tikologong ya ntlha ya kgaisano kwa ba neng ba nositse pele mme ba toga ba nosiwa fa motshameko o setse o tsamaela go a bokhutlong. We worked a lot the whole week in our shortfalls because we dominated them positionally and we missed a lot of chances. Bike yo terentse re berekela thata mo diphosong tsa rona. Re ne re le ka go baakanya kwa go noseng dinno. Jaaka re ne re retelelwa ke go dirisa ditshono tsa rona. Tse re ne ra nna le tsone. Re ne gape re berekela mo go tsweleng diphata mo le marago la rona. Maikelo ke gore re nose gore re kgone go fetela pele. Mo nakong ya gompieno ga rena dikgobalo tse dintsi. Ke batshameki fela ba le babedi ba ba siwang ka dikgobalo. Re solofetse motshameko fela o kgadisang ebile o le mashete. Is out due to a groin injury and the rest of the boys are there and the morale in the camp is okay. We are hoping for a very good encounter tomorrow. Sethopa seo sa toropa mo pa ditemane se tabo se bile mo batshameking ba tshwana le captain le senya malapela go fana mabaya gape thibedi ga mmogo le re sa ba ka thatanyane go ka ba thusa go fetela go tikologong ya latela. Since we came back from Mauritius, like we saw their play style and our mo motshamekong wa ntlha ko Mauritius re kgonna go bona gore ba tshameka jang ebile re ntse re bereka thata mo ikatisong ra go dira ka nata gore re bona maduo a re a batang le go itumedisa balatedi ba sethopa sa rona. Thanks Orapa United supporters and the country that tomorrow will do a very good job. We know they are good in possession technically, which means going to this game we don't have to give them time and space to play, especially those two, and then we need to play our game. We need to be ra go netefatsa gore ga ba tshameki jaaka ba batla re tswala diphata tse ba ka di dirisang mme rona ra go dirisa tshameko ya rona e re etoetseng re dirisa sebaka sa gore re mo gae ebile re tshameka kwa re toetseng maikelo a rona a re a ipeileng fa pele ke go fetela go tikologong ya latelang motshameko o thefela ke kgatelelo ka gore re batla go dira bonte ebile re tshameka fa pele ga tedi ya mo gae mme seo gape se ta re tiisa mo to write the history. So obviously if we need to go into the next stage, there's that pressure to win
mo nakong ya gompieno setlhopha sa Orapa se na le tshiamelo a nno e le nngwe ba inositseng ko Mauritius mme batho ba babedi mo tateding ya mo gae go ka ba tiisa moko. Mofenyi magareng ga dithoba ka bobedi o tla kopana le mofenyi wa motshameko wa Zesco le Dynamos. Motshameko wa Orapa United le Foresters o tla tshameka ka lebalelego la setšhaba ka Sontaga go simolola ka nako ya 4 mo tshokologong. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong puso ya laotse gore go simololwe lenaneo la nama sa tshwere la tlhabololo metshameko kwa dikolong le le tla bidiwang matlhagola tsela. Se se builwe ke tona ya banana bong metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare kwa moletlong o neng o tshwaretswe kwa Maung ka Labotlhano go amogela setlhopha sa mabelo se se tswang kwa Paris 2024 Olympic Games le go simolola lenaneo leo. A re utlwe pego ka Mpho Aaron. Tona Rakgare a re go dira bontle mo sepeleng ke setlhopha se kwa metshameko ya di-Olympic ya Paris 2024 fa go ka tswelela fela jalo go ka tlhomamisa fa go nna le boitumelo le tshwaragano mo tšhabeng ya Botswana. Ka jalo go le botlhokwa go netefatsa go na le kgodiso ya metshameko go tswa moding. A re bana ba tsaya nako e ntsi kwa dikolong ka jalo go le botlhokwa go nna le thulaganyo ya metshameko ya kwa dikolong. Melagwana le mananeo a baya metshameko kwa godimo mo kgolong ya ngwana mme go sa kgoreletswe dithuto. Re simolola matlhagola tsela e le thulaganyo e ka yone re reng mahatsha mangwe ga ba mo metshamekong ko dikweleng hela ka gore bone ba na le itsholelo ya godimo go na le rona, ba na le ditlabo ka go harologana tse di nang le bakatisi tse di nang le madi, ba na le private sector e nonneng e kgonang go tshela madi mo mananeong a bana ba bannye. Lehatshe le ke lehatshe la rona mme Botswana ke lehatshe la rona rotlhe re le Batswana. Re batla go bona Botswana yo botoka, Botswana yo botoka e ka nna Botswana yo botoka ka gore metshameko ko dikweleng e be e simologile jaaka re sa tswa go tlhalosa mo nakong ya gompieno gore re simolotse mme re tlhabela pele. Bana baneba ba tshegeditswe ke dikwele ba bonwe ko dikweleng ba bonwe gongwe le gongwe. Yaanong mathagola tsela hela tona gongwe seno wa se lebala ke gore ga se gore e tla akaretsa dikwele hela le ba e leng gore ba ne ba le ko dikweleng kana ba seka ba dira sentle kana ba seka ba ka dithuto ke ba re tlileng gore mathago tsela e ba tshegetse. Go batarele le ba gape lona batshameki batabogi ba maloba gore go ba hela mo gore metshameko e ta agiwa go tswa ko sekweleng ga go a lekana. Re mo dinakong jaanong tsa gore ra be re bona di-academy di nna teng di tsamaisiwa ke lona ka lena le boitsanape lena le yone passion. Le fa go ntse jalo setlhopha se se ne sa dirisa sebaka se go lemotsha bana ba ba mo dikolong ka ditlamorago tsa tiriso ya dinotagi le diritibatsi. Ba supa fa go le kotsi mo matshelong a bone le mo metshamekong. A rotetse bana sports go gona go gana ngwana go gore a dile sports go ikela go thuto a sa neelwa a ile go sports a ke batho go bua batho ba teng le nna ke mongwe wa bona. A kwa kopanya sports le bojalwa o kopanya sports le ditagi because ga so se siame go na na misho gore go a le ba ile gore ba latlhegetswe ke matshelo, go na le ba ile gore ba latlhegetswe ke ditiro masika le ditsala. Bogologolo ne re sena yone support e kana ya batho ba ba re rotloetsa gore tshameka yana e tshware yana mo sportsing. So Luna, you should consider yourself the lucky ones, the blessed ones. Go na le baeteledipele ba e leng gore ba le ba go pele ba re tsisa gore re tle re le rute gore le tshware yana. You have to see me now. I'm using a wheelchair, but I wanted myself to be in the team because I was good. It's not like I wasn't good, but I wanted myself to be in the team. Just because going out once, then it ended my career. Batswana ba rotloeditswe go tswelela ba gola bana ba ka fa ba kgonang ka teng mo tirong e ntle e ba e dirileng go totomatsa lefatshe leno. Mpho Aaron, BTV Sport, Maung. Besupego eo ya ga Mpho Aaron ene ga rela dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena re kopana gape ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke o lebile samoka o eme sentle gore re go gakolla gape dintlha kgolo tsa rona kgaitsedi motho tla ke go le bogare kopana kgantele raiso
wa itshware pele re dikhutlisa re kgakoletseneng di itlhomile kwa setlhoeng lefatshe la China le thusitse ka 370 million pula go aga tsela ya Mopane Block 8 tiro ya go agiwa ga diofisi tsa kgotlapholo kwa Molepolole e tsweletse sentle Amogotsa metshameko setlhopha sa Jwaneng Galaxy se hetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya CAF Champions League se sena go fenya sa African Stars 6-5 ka thago ya di-penalty. Paitso tsa nako ya bosupa ne re go tshwaretse hela di le kalo se ka ba suita thulaganyo e ntse ya tswelela. Bagaetso madume amogela seema sa loape o setisediwa ke o bakeng Casper Mathaki mo tsela gompieno go tletse go apogile go ikutetsa go le bothito mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ga re lebela setshwantsho sa loape mo nako ya gompieno supa go ntse go apogile mo mafelong otlhe a lefatshe leno mme ka tsela tshipi re solofetse gore go tswelelentse go apogile lefatshe leno ka bophara mme mo maphakele re solofetse gore go ikutetsa go le tsedisang mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno ka selekanyo sa boferabedi kwa ga borone magalape ga mmogo le kwa Selibe Phiko lesome le bongwe kwa Tsabong ga mmogo le kwa Middle Peace mme kwa mangwe gone ka lesome le boraro mme mo sekolo gore solofetse re go thuta le mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka selekanyo sa 27 go yeng kwa 30 mme ga re lebela go dikgaolong tsa Nghabe le Tšhobe re solofetse gore go ikutetsa go le mogote wa selekanyo sa 31 kwa Maun ga mmogo le kwa Pandamatenga mme ko Kasane gone ka 32 mme ga re lebela ditoropo dingwe mo Sadek re solofetse gore go Qebega go bana le dibata tsa maru fa ko Cape Town re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula go apogile kwa Appington Johannesburg Maseru ga mmogo le kwa Manzini ka selekanyo sa mogote sa 21 kwa Maseru ga mmogo le kwa Qebega re ntse re tsweletse ke ditoropo tsa Sadek re solofetse gore kwa Antananarivo le Beira go bana le dibata tsa maru kwa Harare Lusaka le Windhoek re solofetse gore e be go apogile ka selekanyo sa mogote sa 26 kwa Beira fa ko Lusaka gone ka 22 ha re lebella ko Dar es Salaam Blantyre le Kinshasa re solofetse gore go bana le dibata tsa maru fa ko Luanda gone re solofetse gore e be go apogile ka selekanyo sa mogote sa 21 kwa Luanda ke sone seo seemo sa loape a nne boroko ke rile ha ke bopa mogopolo o ha ke o simolla ngwaga tse pedi tse di hitileng ke ne ke tshwentswe ke matshwenyego a itshireletso le go tshela ga rona mo lehatsheng le la Botswana mme ka akanya ra nna hatshe ka lebelela gore go ka dirwa jang gore re tle ka mogopolo o e leng gore o ka kgona go ritibatsa seemo se ne re bona se re tlhagela mo lehatsheng le la Botswana mme ka nne re ise re kope madi ko lephateng la madi ana sa beelwa mo ngwageng o wa madi ra buisanya gore gongwe re ka bona gore re dire a 10 key procurement model e leng gore ka re ha re setse re heditse go buisanya le borakonteraka ba neng ba neelwa tiro kapo ba go tenke di-developera ba kgona gore tiro e ba e dire mo nakong e sa hediseng pelo mo kgweding di le 15 mme e be le gore re simolla go ba duela morago ga go ba getso project ne ra e bopa re le ko ministering ya hella re dumalana le bone ba sepodisi gore tla ga di police station di le 28 le ha tshele la Botswana mme ka dikgakolo tsa bone ba sepodisi ba lebeletse ka manontlhotlho gore ba bona ha kae ha burukutli bo leng teng ne ra dumela gore mo di police stationeng tse re tshwantse gore police station nngwe le nngwe nne le mo go teng ke guard house mme ebile be nne le matlo a boroko a e leng gore mapodisi a tla